tsheletse le babogedi dumelang go tlhomo e leng gore ka nete le bogetse le go tsheletšhale le gona ke taba ya ka le mankoko baby go kwa re thoma ka setshego o tsebe gore motho wa gona o ka se tsebe gore ke nneng mo e leng gore lo tša di bolelang o di tšeela tlhogong ke nneng mo e leng gore o dira metlae ka gore le gone jwale a o dimo go tseba gore o rileng ge re thoma lenaneo la gago dumela thobela ra lotšha nna ke mankoko baby tsheletšo tsa go le lerato la gago di ntira gore ke be se ke leng sona re tshwere papago gore yo motho ke ra metlae ke ra kgwebo matšatšinyana mo ke bonang ya diragatša gona o sepela le bana ke re ya bopapa ba makgonthe ba dira ka ona mokgo tshwanetse re rute bana kgwebo ya ka gae gore ge o ka diragala gore a ikela pele ke nyaka go khutša bana ba kgone go tswela pele ka yona Mashabela wa gagalane dumela papa thobela ko lotšha ke thabetšo ba mo o serious ba o dira ke serious go tša le bana ba went se bao ntšo ya maema le bona o kumana se ba ga gore ba ruta bošomo no ba ka banya ke ditine wa bona ka dinko tša serele gore ba ke ba ka ba okay yeah ba tswa moletši ke kona go gantšha ka magezi gore bona ka re papa ba thomile botse magezi okay ba latswa millione na ba thoma o tekateka ba di after party ko kgošinkwa ba fa di case tša black finally ba tala potsa awi ke bolela nnete a ba sa tšhouka ka mokgou nna wa tseba keng ke tšhaba go tsenelela ko tša ko moketeng ka gore ba re o nyatša kgoši ke go tloga ne ka tseba gore kgoši re tsheleditše ebile gore lebeletse no awa kgoši ke motlhompa kudu kgoši ke motlhompa ne ke ile marathoneng ke ile ke tima kwa a re kwane a re wena le kgoši le ke timile ka nnete goba ba no tša ditshwantšho le fitlhile mafelelong e re ke le botse nnete o ka re dikgoši tše dingwe tša Limpopo di ka tšea maele from kgoši ya rena Kgabo Moloto o na le di-activity Kgabo Moloto kore o kgona go bona gore lenyalo la dilo di stofong go se o dia le mmakgoši o na le gore ke bone mmakgoši a pere a le botse kudu ore kgwedi a re ba diele something yana re ba kitimišenyana ga rate batho ba obesity ko moletši ke mabilo ke matameto ke di-marathon ke dumela gore o ka re ke pisi ya gago ka e bušetša moragonyana so ke go bone ka baka la gore ke nyaka go bona ka gare ga matlho ai man ka baka la gore molotlowa ke a tlowa bona wa tseba keng ba re batho ba na le go ba tšhabi ge a se makeup a lenane ke le wa rete gore ke o dirile makeup ke re ke tlhago a ke sentse tlhaodi a ile wa tseba dilo a di sa le ka mogola elevator bereke wa tseba bana ne re toa Limpopo re patela re to bona elevator ya SABC ya o tsamaya so papa o re gopela gore mamotha a e bereke le na le gore ge le dira metlae ya le dire metlae la shoma ke gopela rena le ona re shoma okay o tswa moletši ene ke tšo ja before ke ta mo ka kuisa o tompotsa gore he kona re thoma catering Mashabela re rapeletša re sa gobakantšha a ona le ka metsi a metsi mara ka ra 2025 e tshele ke eng papa a one ke sa bolela gore dilo di changile a re thome ka go boela gae moletši o tswa moletši kae ke tswa moletši ke thome kuša re tshele ke ya moletši ke tswa Kgotlhwane motong wa perekisi after Blood River ke re gane o tswa Ntlhomo awa ke tswa Ntlhomo I think ke nna ke beileng pleke ya ko gae mo mmepeng cause e tumile ka diokapi le ditadi le boloi so ke nna ke bontšhitšeng gore o na le batho ba ka tswa kwae ba kuša gore Mashabela galana e tswa mola tlogelang tšeo ka moka mara papa wa re kwane tle monna wena batho bantši ba go tsebile ka metlae ke ne mo rileng tšatši le lengwe o tsoga wa re nna ke kgona tsegiša batho ne ke sa tseišwa tsa ka ya ke tseiše bana ba ka ba re we don't find you funny ba reng we don't find you funny my doctor o ka re ka mo patela o tsheya ke tswa le ena le nneng ke mmitša road manager ka wa tsa o tsheya before ke dia joke a tsebe ena go Sepedi botse before nka fetša ke kwa ke re wait for the punchline a se ke fihle mo ke tsegiša no funny you ke na ite ana na re ke funny okay le good family meeting a ke bolele ai a ke re ge le tumile so re nagana gore go tlile lena tshwantse lentšu la gago le no ba re ke introvert sometimes our introvert o hetilwe o hetlile ke leloko motho o te ko dating o ke ntšhitša re ke self love awa o lonely mojolo o terapile a one self love ya selo okay ka baka la gore wena o no ke pona o tshegiša batho ke ne mo kwešišitšeng gore a ka metlaeng ka bja borotho tafoleng wa tsa ke tswa ne ke nyako no dia art lo tsa di art ko moletši kwa dikolo tša rena tša moletši la di tseba di jwang
disadvantage sekolo ka moka se dala soccer a one papadi a ona papadi ke netball ke soccer no na le softball gale then teacher ya softball ya change ha o sana softball nana sekolo ka moka sa o dala soccer le ka sera loka a ona drama a ona eng but I had that thing ya gore ko class nne ke rasa ke dia di joke ka se apply like wena o le form 5 accept o apply o make sure wa passa pele what if wa khona o dira what if ka grade 12 what if wa apply wa fail so le nna ke rena ba le ba gore UJ ere a re nya ke batho ba ono kitisha mo ba to apply ka sa apply ka passa le baba ka na give up pila wena dilo tsa o tsa diphathuka tso passage ka re ba bona o phela o gangga mo ka re ona le menate mo ya mo tsisha nna motho a strata then a se be chelete ka phasa swaba a swaba a sa be chelete so ntse ke tertiary a diranga wena na pelo a ona chelete because natsi ba nna ke sa pass then ka thusha keng nge ke tsene ko di fly by night okay batho ba ya di fly by night because I apply mara ne ke nyaka art a ona fly by night ya art le mo Joburg ke Pitori a eo o ya ba re ke computer ke nursing ke hospital lena tse ke PR ke HR a bana art then modimare ska wa ra mfanaka o nyaka art o ta ekhwetsa wa ihumana jwang na pile no ka ya vets ka studisha but sentse ba kushitse ka neturo ba dile gape a no ba mashabela gala no na melasfala ya chelete but easy but o no ntshale raonyana then o humane phatiko TV a re bolele net di followers o ka no ba le followers tse dintšinyana o tsene TV a isa tshwana le rana go tshela gore talent matters no majajao it's not about talent ka mantse o mangwe o dumelana le batho ba reng basadi ba re sa aparang re nagana gore ke rena re kgonang go rekisha dilo bokaone le nana gore ke talent ba bangwe ene modimo a ka sofe le raho le mabioko a tsona o fapane le brother Enigma yo ena le titi ke tse batho ba la banya ke tsena tšo no mara majaja gore ba re ba ipitsa di influencer ore bana na the number they can translate to listenership I be re ka mogwalo or to viewership I be re ka mogwalo gona le motho mongwe boletse gore go sa bolela ka di-influencer jalo a re di-influencer tseno di na gore di ka ba tsona di-MC batho ba go sepetša mediro gane a e jwalo o kgona go ralokela go dikgokaganyo tša ile ya go ka se ralokele stage a sa MC a sa di tsene ke ba bantshwa ba mathuta ba bona ba o rasa ba ba bolela Zulu le ka Sepedi ba kwa re bolela masambe ra ka ingwalo le ga ire re masambe le ba kwa ke masambe ke jo motho o tswile kae someone's pillar of strength wa mona re motho ko molo na le bana o busy masambe na re nana re ba tšeletše lena re gane ba bone bo mashabela ba kgona go dira tšhelete bana mo ka skoko le back ya o deliver a nametse stage ke re ke pape motho o tswa kae a re o bereka ke yona talent ya matšetšae okay mashabela galane wena o rametla e fela o ra kgwebo ke ra ene thomile from tertiary a se ntwane jalo a se lena be le rekisha di-cassette le ntse di a wana ne ke phula mangena ke rekisha di-chips ko Indian Center ke sa le ko high school so itwa go ne ke phula mangena le fetse le re tšhele ka di ya sa le ka phula motho mo le itlho la dula so a kira ba o train o phula motho o no ya ko Indian Center wa re ka motšhini wa re neng wa staka ke re ke na le experience ya ona ra re le generation ra bona mo ba re ke sephiwa phutse le ngena mo ko generation tlaente nga ka le nne ke nyaka yo tsa le thole ke le dutse so gore gale ra hasela rena mo childhood ya ka ke ditse di khomu ne ke le male borakgolo so a seng ke ka ba le nako ela ya strata ya o tjola botsotse le mejolo e re no e wela lat nna mara ke iputsha gore motho wa go bona wena re ke kopane le monna a ke re o re jwang okay ke no ra gore ba o nagane gore ba sa di bana le sebete a re na le sebete etse o bolela ka sefathe o bolela ka mabioko more e ke o ra ka mashabela ka moka tlhakane a ke re ge ke bona mashabela ke tsebe go tswa vets ge ke bona mashabela ke tsebe go jileng a tswa ka ke no bona mashabela o le ke motsebelang sefale ge ba re o na le mosadi ke re mosadi gona o ne sebete man o boneng gana mo basadi ba rata batho sense of humor o betha joke nyana tse pedi o se no tsaya fela e ketšhitše nna ke fitile o no dira metla ya mohuta mang ya gore ngwana batho wa kgatlha basadi ba rata banna ba ba funny all funny, tall, dark. I'm not.
ba cute-anyana ba ke nyake le re emelela ke go bone bo sekumbuzonyana ao ba nyaka bo lena so banyaka bo before mpai mpai mara no yes before mpai e tliša keng ke meringa no ke nana ke melatša le makako le potsa tše re dijang tša batho ba le apeela ba re plus basadi ba se leo batša basadi sa bona keng 6 gane monna ke acha ka e swantse no ba le paketenyana acha ko re senya mabitso gore ka mokgo bara okay sa le wa peane ngwana dijo tša di potion a ke re le kaku and o phela o šomiša brown onion or 6 gane dilo tse di bitsang ka moka di go ka kwa kitcheneng ya ka serious o na le rosemary wena a ke re ntofu ei wa nkgopotsa yena ke na le tsone tse tša go aga mebele ya lena tše gore lebe ga botsege ke ya pele so like ka bokgone o botša ke tswa le yona go le ntho ya le re keng rakgobe potlana rakgwebo potlana ke kwele mo kena rakgwebo potlana la se ka re le di-brass tše I introduce buti ya re ke rakgwebo potlana yana wa mo gae mo e tswa go le tertiary ka fitla tertiary after mangina ke na le company ko Vets ke le ko vending ya bona ke printela SRCD t-shirt ke sa tsena sekolo ke hirisha sound so as I told me anjalo yeah and ka mokana rena we are not meant to be borakgwebo potana ba mbata ba tsamaya a enya ke mothunyana wa lekhufa gore wa fela dipelo wa bea tšhelete ko pele e nyaka ona le pelo e telele botsebotse yeah ka ra rena ba bangwe ka no rekisha ngwaga wa fela o sa bone gore o dirileng wa lesi o botsa nnete o na product tse ke di thomileng di na le bo ma 5 mengwe e metlhano di sa di tšhelete mara o give up yeah go na le motho mongwe a bileng a bolela gore mmagwebo ba o ragwebo e pele mengwe ge 20 o ipotsa re le gore ke nyaka go huma ke tla bona le humo la ka morago mengwe ge 20 bonyane bo botsenang o se ka kitimela gore a go tseneng eng re kore ka sefatanaga tseba gore o dira eng ka tšhelete o humane ke baka la gore go na le profit e leng gore tshwantse o buele yona ka thoko o tseba mara e nyaka mosadi o ile gore wa kwešiša dilo tse wena o di bolelang ka baka la gore ge ke bona tšhelete e tsena ke nagane tsona re tobola ke tala o tshwana le gore o rana soccer club o sa tobola ke tlala le tše di taobola e sa tlala di nyaka mosadi wa o ba le ponelo pele o re tše once o thoma o di a e sa le tšao ke dilo tša bana ke legacy ya bana papa o bolela ka mosadi o na le mosadi ke re once o thoma o di diane le o nwa ko ntle o ka sanwa tšhelete nngwe le nngwe every little cent e o e diang there's no o ka patela mabosa furu ka yona ka tšhelete o papa bana re a ba bona ebile go ratela gore o sepela le bona ba bone mošomo o dira o na le mosadi bana ba na le mma bona mma bona ke ena mosadi yaka okay ke ena gore o mpone jwang a nkgetha ka ra batho ba kaka o motse gore ke a motlhompho o na le sebedi o ra gore mma wena ya o jola o nyalana le comedian a se papadi ka baka la gore o šetse o boletse gore wena a motho e leng gore a o extrovert man o introvert ke nagana gore go le ka gae o bolela o gala bana go ba bolela le mosadi ke neng mare monna wa ka wa kwagala jwale a ba ntse serious bana ba ka gape le nna nka se ene yo second born o tšeletše nna ke nyaka go bolela something the other day o tšwa utswa ko Spane e se gore ana tšhelete ke ngwannyana mara o tšwa utswa ko Spane o na le card ya and then a ka se founele mmae o founela nna ke no makala ba mfounela and ke ma security ala ma Zimbabwe ala re hey we got him he was stealing ke ka re mo describing ma e ba mo describe ka ra wa no mo ke yena wa yena pili kai o mo shama wa tla o tswale go gola kwa a o tšheletse papa o tswale go gola kwa nna ke mo Joburg ena kwa so ba mfounela ke re no ke khopela bolela le wa security yo as can tsena so ke go Joburg ara I can't help you my brother Joburg let me tell you you raising a thief asinna ba tori mashabela he ara te batho ba ko ntle ke first time ke rapela mo Zimbabwe so asingi kanana mo philong ke to rapela mo Zimbabwe my brother please ka bala gara you raising a thief o ba utswitseng ngwana se se go le ka rona le tšhelete papa go ke na utsweditse le bale ba bangwe ba ratho bae so a sa utsi fela
one o tšere Chocolate. kore ne ile grocery kore ke bone tsone ba di bea mo tafoleng a se tša utswe kare o tshwanetse ke mo traine yana O bana le mengwaga me kae? o na le 12. Okay. A o tšeletše papa ere ke a o tšeletše nna a bomba ko nyaopeng ke lucky chocolate le nyaope nna ke lucky Mr Moloto a nyake batho ba di-chocolate yeah O nyaka ba dinyaope. mosamelo ya o sekono Ga botse bitše Mr Moloto gore ke mo nyaka mo le ena. wa tseke ke re ba ka molokela ka veneng 2 hours nyana ba kgone go mo ruta lesson Ga botse le ena ba nyaka gore batho ba tsebe gore papa go ke celebrate. jalo ke re ke a moroa mo founung sekgowa sa napa saya ka sepedi sa timelela ke re what's why you know you what ne o tantse ba botse ke fitha mo Yeah, and o ka se fitlhe o tla fitlha ere ke flight ke 2 hours ke ya kwa a se ke kwate fedile ke fitha kwa gout ya ka ya ko godimo okay by the way I'm a gout survivor I'm diagnosed with gout rutula ka la rurua ke ena na nthoba Awi. maya war and then hey ke fitla mo ke tla mmolaya wa mmolaya ka mogano ke le sa ngwana a nthobe Yeah. a o thoba dilo tša go diša bana matšatši a se papadi so ene ke iputša gore o na le banna ba o supporte bana ka montle le fila bjang o nlebeletse o fila bjang ke le bona ko ditlapong le popha di champagne ke na le di-friend tša ka tša basadi a mpotse gore papa ngwana a sala mo fa 3,000 a year fela o re ebile a mo file 3,000 o kaone go na le ba e leng gore sa le a bona mosadi a mo tlogela a emile a tseba ga botse gore ke ngwana gago ene re phela le bona re phela le lena re nwa le lena le tloetse bana ke ka fo ke reng ke go tlhomphela gore o tsepela le bana ba gago No, now ya gore what's- mma bona o what's- ka ebile a what's- itshwenye se segolo ke gore lerato le rena re le bonang yeah no a ba limpo ba gae ba ile gae e fela o na le o dira dilo tse dingwe kwa sefaleng kwa ke na le iputša gore tsona tšela o di dirang bana ba ba le kae o tšela ngwana ka ke na le t-shirt e printile yona ya no sex after marriage a re a o tlo tsamaya le nna o apere yena wa no wa o na le 13 ya a o tlo tsamaya le nna o apere t-shirt tša ngwadi wa sex mo bathong o ka re ke yena a yo reka ko pele ke ra tse bore ke yona e Ke yona e patelang tsentšhang tšhelete. school fees okay yeah papa go ke nyaka re lebelele 2024 ya gago re ebile jwang ka tseba gore go bile le dilo le ditsitlano tša meno go bile tše di botse tše o di gopolang ka gare ga tsona nna ke go lebelela ke bona mašata ka iputša gore banna o robegile pele ga kakakare lefase ka moka le robegile I think 2024 modimo ko mogolo ne le the best year of my after COVID yeah I went through depression at some point but ka ba sharp sale ka ba sharp ga ne le lena bora metla ile a depressa a kere ne re na le 2 years re sa sa bereke sho and o tla tsegiša bomang ka moka re te tswalletše gore ke tswaletse a ona income o tlwaetse certain lifestyle yeah dilo di a change a o sana tšhelete a e tsene like Ka nako eo bana a ba ba one ntwa ya o lebeletse gore fedisa papa sho. monna o kare o useless o dutse le bana a pele ba o tswaletse le bana but o palela le ko afford yeah ene bananyana ba di-spoil bread ke yone ne o and ba mongwe spoitše ko wena ka ya ko dikhoneng ko mo rekela khekhe ka mo dikhoneng ka mo Shoprite ka mo o tlwaetse ela ya kwa ka kwa enga Taiwan I had better this is worse Jesus ka tšhelete ka ya mafelelo ka re ntwe wa tsa a ka tseba gore ke sokoletse jwang tšhelete yeah but yeah 2024 a ke ja go botsa maka ke bone matla modimo especially throughout the depression ke bone matla modimo or you'll survive how I would say mara o tlo survive yeah so this year before ke sa tlo botsa gore ne ke na le Wilson Mofas o itla ka brother Wilson Nkosi I respect him so much na le ena retired so yeah and ke betha ke na go ra shooter I just wanna check how you doing my brother Wilson a ka haka 4 like 4 times yeah no Yeah, ke seng ha ke monna- tla bo Puff Daddy hake Oh. yeah yes you oh yeah legetla yeah sure like go see any I only contact re haka se okay o ba le space o ba le space ai yeah. ke thoma go ekwa no ra tlhompana okay like manyanya thafa space o na le space ke hake o okay and check ke yone bile fana yone yeah how are you doing and how is Mashata's family doing Kirano up because he was there you know na go tse
ke goisha ya sa le ka goisha ke bokela gore o rile go tsena mo ke go lebelela ke kuša gore le ge o tsena ga bo Mashata gona jalo wa ba humotsa man o ba fa tshepo ye nngwe ya gore Mashata a ka no ba sego fela re sana le morwa shu lebile ke tswa le bo mmae campong wow a ke re le motho wa di-camp Mashata so 3 weeks back ne re le Lesotho le bo mmae wa tsa gore ba gekolo ba Pitori ba bang a ba tshwane le ba Limpopo ba ye maemo okay ba di tsamao tsa ke a jile di-Galaxy Boy mola di-hot pen tša batho ba baholo gane ba Limpopo bona ba jwa le bagotsi ba e ba jukulane ba jukulane hey ke go ba re jukulane ya mapelo go tsena tshwantse tsebetsa ba tsa le ba Mamelodi no bona gore ba gekolo ba a se ba swite sa grocery ya ba di tsamaya ba ne ke le bona campong just for ba bona gore yeah and ke sa but ke she's a very strong woman okay yeah o inyakela fela ngwana re ke beso just in case a ke Mashata nele motho wa batho ba re nele husband ya country if o ra le ngwana le Mashata khopela o ntieme mo bo mmagwe ba nyaka motlogolo ga le betha di one noto kwa le ketcha le sa bolele so ba re ba khopela if o na le ngwana lena khopela o ntieme ene ra mmona re to mmona apo o mwa ka nota ka ngwana December Janet wa tseba so se bolelang motho ka banana re o dira metla ya o dire metla o nkgopotsa koko mongwe re fetsa go moloka ngwa go feta koko Isaac Mashila Isaac ka moka boss wa ka yeah koko vele tu buditse Isaac a sa phela a re ke kgopela gore o be le mosadi o be le ngwana pele ke tlhokofala ngwana o mothie Violet koko speech gone jwalo ke sanya ka go botsisha Isaac gore o gona Violet o monyane na mosadi o gona na ba bona bo mmage Mashata ke ba soli go na le nako e leng gore o tlhoka go bona setlogolo sa gago sa phela ke sa yo botsisha Isaac gore na o gona koko Violet o monyane na if Isaac go bolele le yena motho radio le mosadi aka choose radio bona motho lo rata radio aina stress radio aina stress o la o bereka le na ka mo fa di tips le re ke mangwe o fetsa leaf tša o belele le re ke mang go thobela o a tshwereng record ya papa o ke re sala ga Mashata or ke sija papa re sala tsa benya Mashata busheletsa yo or banya ka setlogolo kaze o na le mongwe o fonetse manager ka re o nyaka le bitla la Mashata o no ya kwa o khwetsa dikerasene le Rose ke go sure basadi ba busy too o molata le ntja ithobaletse le sa molata nna basadi ba bantšintši ba ileng gore ba be ba lla ke be ke re gane ka baka la gore ba be ba natefelwa ke se e leng gore ba se dia di-session tše be le di betha ka moka ke be ke re gane ke eo be ke sa lemo gore go na le ke le last option yo session tšela a ko botse maka ke nna ne ba re Mashata ne ba phela ba re biletse Mashata wena o bole wena ba go romang ne le nna ba nromang ke ka fao le ka gae ba tsebang gore o tla tseba go gona ya mara ne le boima ke nyako botsa makgas e tlaile ke sanane no e tlaile botsebotse o bolela nnete ne le something to tlhagane but salampo tsa ka yona ka re o no bolela o no reng no there were some people ba mo threaten agree if o lebeletse kwena papa batho ba tseba gore kwena ne ntse mo threaten no na le motho na mo threaten for boma 3 months ntse mo shetse morao nna ke ra mara baba le na batho ba Pitori maybe it's just it lo fit ne ke re fitile batho after mo ke no bona ko social media ntse ba ngwala dilo tse ba sa di tsebeng gore di party mama mo di party there is nothing like that that's just a rumor there was someone threatening Mashata's life if mo se khelenya Mashata wa tseba re ke mang eno ba rena ke motsebe ke be ke sa tsere gore lona ba motsebe ke nne Pitori a ke re tlo phela tamani tamani so now guys in this because you took my friend o ka se re tšee ka moka swantse o be le probation na o ta ntšea o ntšeelang ke itšwela Limpopo ko ga e ba loya nka o diela bothata fela re ka gare ga 2025 o tswela pele jwang ka baka la gore ke dumela gore ne se easy mara mafelelong sa le ka ne le boima ke thusitse ke bommaya ke nyako botsa maka ke bana ba boletseng le nna gore at some point swantse o ne o tswela pele ke gopola ke ile ka first day ko ba tlhola tsone ke se sharp ke ba mpotsa gore ape ke re ganthe o tlo gomotsa nna a se ke mo
o to kgomotsana le wena e ka anwa metsi ka swikiri that day Yeah. a ke tsebe bagekolo ba jukuleine ba tsebela kae metsi ka swikiri he nna ke inyakela jwala that time ba re mo fe metsi ka swikiri o ka llenyana metsi ka swikiri so ba then re wa ba le tentšha medium e nngwe e boletse ko showng ya Paul a ke re ba kgona go communicate Yeah. then a bolela gore o sharp Okay. ya mo a leng o sharp re ska wara then yeah a go kgotsofetse o kwele gore ba re moaleng o robetse ka khutso le wena wa lokologa for now tswela pele ka ke bophelo right se segolo ke bophelo I think dilo tse di thang mo phelong ba ka maybe ka ba yena is a A o boletse, man. guardian angel yeah ke tswa le summit wa kgatlisa, mo wa Hillbrow mo ipona? ke re gante kena I'm feeling tao ke summit the other day o nyaka ntse o botsa batho gore no mara after like lo tsa ka ditsamaya botsa ke nyaka go botsa maka ke nana gore ke ena mashata like yo ke a leboha e le gore ko ena ke ta thoma o phasa ka lebetele ke sa re ke tlo re mo phasetša kang ka no lebotlela o ba le leina le sefane ka re o ka semola ka ka thekgwane sa mo phasetša because o lo tlhokofala ka realize gore sala go tsa tšhelete ela ya covid a sempotse ne re sokola ka moka mashata if o lebeletse video e kolodi mo nka sa tswa go phaseditše ka lebetele kono šomiša metsi le ntsu because ne ke na le o ya ka lebetelo ke because ke bole ba re humane K10 ntšhitše list wa ona mo listing ya go khumana ke re bona motho ne re sokola ka moka ra ana selo a ja ka dikhoneng okay Yeah. nna le wena re a feletša ke nyaka re bolele ka Serious, papa re sa thoma song. wa tseba keng nako e monna e na le mona ke sa kwa Yo, bose le yo, nna yeah, ke nyaka re tsene go papago mashabelagalane o e leng gore ke rakgwebo okay apo gare gore re sa re ka mo o re ke vale Ah, re sa re bona. ke mpumalanga re sa dilona shitse tsa ba le ke botalana nyako tsebe go khutsa rekisang next sa o gabotse. botsa ka pele gore nna a ke na le letlakale la ka la Facebook a ke be gore for bookings call mamang o nyaka o tabang khwetše di be le monga se le botse gore phone la mara o nyaka o tabang khwetše ene bang khwetša shem Yeah. a go botse ba ke booked every week Mm. not ka December fela throughout gale ke le booked you know ba re bana ba tlile ke nyako khutsa ke sa nyaka di o be le booking bana ke re. ke be le bana and then ntho ke dianya business ke nyaka go botsa nnete ne ke theleditše o mongwe o raloka kgwele ya maoto na sa bolela gore rena ba kgwele ya maoto di-actor di-musician mafelong ra sokola e career rena e thoma o because you can't forever be on top a re bolele nnete o na le peak season yago make sure wa e šomiša re di-brand re di-influencer re tsebe a re toeleng batho ba ba marao ba re ke bona di-influencer ba ete le rena re di-influencer do something ka life yago while o sa na le platform ya o attracta batho ba bantši ke ntho ke diang and bothata ba ka bo bogolo kore rena e se batho ba ntse re di-consumer re na le di-indigenous product re di bitša indigenous because ke tša ko magaeng mara a re nyako di-commercialize o ka tsena ka di-shopong tše digolo tše tša lena tša di-grocery o check a ona product tša botaki ke tee fela ke push ya m kore ke bolela ka research yaka Oh, yeah. sibule yena o tsene ka mo fire a reo bodaki a bao re di-consumer a bone ka Black Friday banka e lengwe la ya line it le dile tšhelete e ntšhi jwang ka di-two pot tša lena mankoko ke kolo bolela ka di-two pot ga botse o boletse ka magezi le di-two pot le dinkare yo banna So- e re ke go tlogele bo se ka ba tsena mo go so yona re ke yona dio so eo. ke a kgopela beke bo ke jago no bontsha something Mpontšhe. le khwala le tla re tshwarela as long e sa di ngwana o re ke ngwana o la lena la Ai, ke Violet. violent Okay, Violet. Violet. Eh. so mankoko ke ra ile tsore moringa the reason why ke ralokela moringa ba e bitša a miracle tree in Africa it's well respected e na le di-benefit from vitamin A up to all the vitamins you can think of whatever you khumana ka ra mai o khwetsa ka ra moringa mara re commercialize di-product tša rena ka bona a gap ka e tsena head to head le white capital monopoly it's difficult ka kwa it's difficult a se di-tendler a se three quotation Aowa. o re o ta robala le comrade kae mola di a bereka mo a berekiwa go na le mo kgonang go bolela polelo go tloga mathomong go fitlha mafelong ya go tlhoka a kere ke bereka ka dilo tše tša I think ke lengelo la o have ka gore ke bereka ka tsona dilo tše that's why ke bolela ka tsona so ka thoma ka diagene ya moringa so that o agela bana legacy next year o khwetse di-booking Yeah. you are not relevant anymore tshwanetse go be le letseno le tshwanetse o be leng go- le letseno le le bang gona
stay relevant for nako e telele, build a legacy. E seng shopo tse tsa go gae tse. O tshwere beke o nyakang tse re fetse. A bone shopo motho a se no tlhokofala. Le yona ya fela. A re tsebo re bo file ka eng. Oh. Bona bo file ka ngara beke. Bona ke tsere wa bona ke ntshwantshwa e tswa 2025 ka January ke cream. Ke cream ya moringa for glow, for the black spot. O na le tla lo tshwenya ya thusa. Ke o iberekisha. O re ke glow so. Ape nna ke ntongwe lengwe ke diang bona. O re ke glow so ke ntwe moringa cream e tswa ka January. Yeah. Ke magona tsotlhe a letlalo. Pele ga go tlotlisha le tse dingwe tse leng gore di tsontsoalela lefatla. Ya mafello botse batho ba o khumana ka go di go. E ke teye e go Shoprite kwa. Ke wait. Okay. Modimo go mole phela e phela le sold out go Shoprite. Ke lebo kudu for support. A wa sana jeding. If monna ona le bothata mara ke tla fa Isaac ke re Isaac o nyaka ngwana. A sanga ka re Isaac o na le bothata, a sanga ka re Isaac o nyaka ngwana ke re le bokokwa go ba re. Okay, Isaac. O mona sa mputisha ke partner le an international company. O tswa di magazine tsela na go tsere sa gola. Tsene shumja ke malome yao. A ga no tsena ka roomong a bele dinepe tsa basadi ba magomolo. Yeah, company la e buile ke partner le yona as Mashabela ba ntsha di product tsa o thusa banna. Mara ke hustler diatla January tla be di le available. Re leboga ka mogolong re ema ka gona gore re maemela bana re maemela province re maemela le batho ba bantsho. Papa go ka kakaretso go bana ba ileng gore ba dira mare matlong go fetsa ka 2024. O ka reng mo go bona ka baka la gore ba tlo ema ba ya ba nyaka dikgoba dikolong tsa go fapafapana ba bang ba tlo ba tsena go mo go sa tsenegeng. Di fly by night ba ba batla bisa le ba ya le naga e le re le passitse matric le tshwana le nna a ona le rawana be reka hat es fa close sa dumele be reka hat tloelang di TikTok le re he re nyako ba di influencer be reka o be something to fall back on education maka on butcho it's something e le re motho ka tswa o tshetse yona once o sno ba le yona o ba le yona. Okay. Bana ba matse ba nyaka o ka mmutsha o nyaka ba ambassador sekolo se botlhokwa kudu. That's why ke re khoshi ya ka ya go ga ke leboa kudu re gone o thoma educational fund ya moletse ya o thusa bana ba go gae o re ba gone o tswelela ba ikopele a ba le baleka ka o gasha le Thobela FM cause mangu go shugalale kwa ona le 20 years alko so papa go batsadi ba go ba ka. Okay, unfortunately bo papa sa le ba tlhokofala. Yeah, mine o sa le one ke tshetse ka bo o gotleletse gore ke ne ngwana a go botse tsena ga ke khomotse o khomola. Okay, so ke nyaka exercise ba na re ba dumedisha ma lampona ke ta reka grocery ke bo ke sa romela tšhelete gae a ke nwe ke basadi ba mathosa mo Gauteng mo sejisho sa o nwa o ka le setswile na every week ke a gae ke dumile dijo tša mampho ke namela stoop. Yeah re paletse basadi ba mathosa mo Joburg. O duma eng ka ga 2025 bophelong ba gago? 2025 kore wa tsa kore re no atleya mo bophelong di product tša ka di gole cause ntwe gologolo ke ilelang go tsena go di shopong batho ba kwishishe and once no tsena go di shopong o Mashabela you don't have old money ba le ba magwa ba tla ka product tša bona tša gale with old money ba gona o di billboard ba gona o advertise go TV ba gona o reka shelf space you buy a shelf space ba gona o printer di printing material di billboard right now we don't have that kind of budget re na le faith le modimo. Okay ka baka la gore go tseneletse ka mogare ga ditšweletšo tša gago tše comedy re tlo e bona ka gara 2025 go ba o ya itlogela ganyana pe ba re go gola o ka se be comedian o tsona le o tsa comedy lo tse dimo because of comedy. Comedy it's my first love. Okay, re ntshitse special this year sorry it's another broadcaster Showmax. I think ke one of my best work. Okay, yeah 2024 go pela ro gomole ene gomole re fetse le nna and the show di sa etla ke sana le di show ke nyako di one man show kona ke bua ke rene ke sharp after mashata sala ka zama di show ko State Theatre mara ka kora a se tlobuya a se zona a se cheke boya mara matšetša ke buile ke sa tlo di one man show tša ka next year. Okay, le album nyana wa tseba mo social media re humana jwang re gone o tseba ke Mashabela comedy ko TikTok matšeng ngwana ka ntse ntse ko TikTok wena na yeah ke betha o bethe no gore ke palla
ke di-challenge ke le form 5 a ke di tsana tseo Instagram Mashabela Comedy Facebook Facebook man batho ba Facebook man sa bona go seba ba phela ba re bata di-event ba sat o tla bona coming mara ke Mashabela galane le Twitter ke Mashabela Comedy ke leboa kudu for platform and then next time khopela o mfe chance go interview because re thomane re ngangishana gore go interview or go interview na ke tlo fa nako le gore tla be re dira re le moyeng fela re se go go tla le metsi nka se jwale o tle le metsi o tle le ntong le ngwe tla be le swaile sa ga ke gopela re gomole ba tshiletse le babogedi ka moka go tsaba ya ka le mango go bebe ke Mashabela galane papago ga bolele part 1 part 2 ke letla ke tla ona gana ke ka mogolong re fitla mafelong ka gona ne ke mango go baby o fitla re kopana gape nako ngetlang ke timela dikgokaganyong tša le ya go tša Thobela FM @Thobela FM ya ka fitla nako ngetlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.